Kidekot jangka Executive Committee jangka Doba Shenong Pokse ringkat ke jingadon lang jangki officer nak tanat PWD but PHE lembat Chief Executive Member ka Councils Autonomous District Council ba penyai sing sim. Haka kendai terik no pra ajar pesau kila le benjurip yagi babon ki benta hak Shenong Pokse ban kimi binia yagi serok bat kinala ki beladai ban sena penbha kenang ban pentut ya kalik kawan jik pajba nong Shenong. Kini ke jingjurip kolong hadian basau benai mensyua kinong ilam Shenong jangka nong thamai constituency Kilalik berpesengau ia jing cek tendang skor jung sembut menteri ramba ke sarkar jela bahkami ru ia tanat PWD ba presiden tensang. Hagani ke singila betha ia engineer jung tanat PWD ba PHE ban sedang no ia kakam namar ba kasnong bokse kan sarakhi ia jingdap nyo pesan senem ke jongka. Kini bos tu ya tir peludi giwan lusa ni kelang ni apa? Fasili mah. Kan ada hapkap dah barang mah. Bokse ni. Dah ke dia nak bertemu dalam langkah saya. Sebab nang ni kita perlu wah ni lang ni. Itu besar dia. Ini nak propose tetap kanan tu. Ini dah sihat pada lima belas. Sebab kau beri tu. Betul. Dah ikut kan. Nak kalian kejungi ngelayo bani kendu kerpang berka executive committee jong kendor Shenong Pokse but ngelayo ruban penlong ya kenika joint inspection hapedeng ka department PWD roads but ka PHE te habedi ba kenika jing jurip ya ka Shenong Pokse ibrok kawai minta kaski kuman syupen kenmau ba sausan benai mensyua keladon ke jing kendu ke bakerpang hapedeng kinong elam Shenong jong kini ki Shenong ki bahap apo kanong thamai constituency kerpang ya iba presiden tensong ibelong deputy chief minister jong sarkar jela beripet tu abede ba kenika PWD roads department ba kiwe te ha kata ka jing kendu sausan benai mensyua lai keren shibun iki jing don kam habede ba ke jing penbahai kilenti ki surok ki internal roads, ki main roads, nang ta ki nala Shenong, hapo jong kanika, dong kathan ki jungi. Te but namar bala dep ya chakmat yakanika kam la batha ru yaki engineers nak PWD department but PHE ban penkre yaki estimate kat kum ke jing don kam ha kataka jing kendo. Te but mene ka singi ngilaya kendo ban ya yaka joint inspection hangni Shenong Pokse shwa namar ba ka Shenong Pokse kala dap new pusan teligi senam hakani senam menta bat kan penkut hau new senam January new senam arja pusan te kum ka jing le kemen new pusan senam jong ka Shenong Pokse isudai ban batha ik department ban penbit penbiang no yakini ki surok hangni po Shenong bakinala ki badan kam hapo jong Shenong te kajing jurip mentang singi kalong kaba job ya kaba dan arbenta kawai kaba ni jurip halor ki kini ki estimate kiba lada pen kre nam ta Shenong Pokse ber ki wi Shenong la yo ka sanction na government of Meghalaya PWD roads department but shen on pen traino tang la shim tayo la batha ki engineers ban pen traino ikini ki kam hapo jongani Shenong Pokse ber ki wi but meneng la don ru kajing jurip sa kat tu kat ni ki benta kam kerpang ru habede kini ki main drain kinala ki ba kham long pedeng na kini ki surok ba ki badan hapok Shenong Pokse ki ba
kentup nadut nang national nong thmai shudu shini sharenja nang ta na nong shiliang shapokse nang ta kini surok ba na po renja shanong repels bat kumju pokse dekini kiba dan kam ki surok ki dan kiba dan kam widening dan kiba dan kam ban shna bha kinala but hajing jurip mene ngilap babun bha kini ki nalaru kila dap deki pipeline dan kini ki pipe kiba ya naka main tank la si jong kashnong ki ban poi shaki tunum yang ba pher te yakini ru kam internet la si i segment ban page namar ba kinala u pipeline ula dong hapo ba kanala kadon hajrong bat la tap lut yakini yaki pipe dekani kan wanra la se kajing bom khuit bom suba la se kajing bombit bombiang khamtam aba penun kam ya kau undi aki yang sam jogi nok shnong te ya ya ka ba na kalang shnong bat kalang jungi la ya budin menta bat shen gin sayo ya ka sanction kumbala ikran ba deputy chief minister nam taki ban pen bahai kinala shnong ru ani pokse ki wigi shnong te shen hi ka shnong pokse kan sayo iki surok kiba itenan bat kumjuru habede ba ka PHE ki dan ru ki main line ki feeders line na ka PHE kiba ya ding ba shnong pokse kiba dan ka leakage ka jing light jong kini ki na ki pipe de yakini ru ngila batha engineer mane bawan na PHE ban hapan le repairing le ne ban penbit penbiang no nang ba ladaka sedang kani ka kam ban siang surok kanam thut le se ya ka surok le ne kanam pen snew kloi le se ka surok kumbangi tip hi ka lada siang rong ladam biang hi kinala kamut ka jingdan le ne ka jing siang rong hapok surok kan long le ai namar ba ko kanam yo ya na nala le se kan wan be ha surok te ka pen snew kloi iki surok te nakaliang jungi hi ngi angnut ba kani ka jingi trelang pedang jungi ka dorbar shnong pokse bat kumju ba ki department jongka government jongka sarkar Meghalaya ngin kanlong ka ba job da ka bangin sedang menta ban yo ban yatrai bat ki te kanmen scam ba kani ka jing rakhiru ya ka jingdap nyu pesan senam jongka shnong pokse kanlong ka ba job ringkat ka jing pen kre pen krum kumbang la pendip meneh bat nakaliang jongaru ai ka jing kitbok kedwang kublai kurkukodo ya shnong kabla kanjo ni pesan snem bat kajin pen kre juki kan long kababit kabiang kan long kabajok blishko